Ninathocha kwa ivinda yingi kithwa nindi obingwe ya TV kana kameme ka kunathocha na moko litukwatanie ngumanithie maovala mainthini wa mathango maitu ma umuthi ni nethango ya The Standard nethango ya The Daily Nation na niambia na maovala maithango ni ya The Standard. Maovala menenjote wito thango ni ya Standard ya The Standard ni Kenyans stare at death kana Kenya makunuye kiku kene kuma na county miongweli na itatu kuthasie kumbilito ni munyao na nza enendi aingi mainyama kwitha mata kwata chao yaka na kiwo mwana indo kwitha siende na ukwa kumana na munyao itino wakwitha isio mbingi sina kwatie mbua nini vandi ya Kenya ni mawala manengeta wito thangoni no ya The Standard tulika mauvone ni kana thangoni yake ni mawoma konete munyao drought banditry ravage Suguta leaving locals in fear and hunger kana munyao na mavithukia makeo mamai matite isio mbingi sia kwa North Eastern kwitha enende mathikala na wia mena nzana mathikala na wia mekala mena matese matena mouo na monobila ni maende kumanthia leuo kana indosio withe kumisioni siko kanyo maskulu maingi meatelia kuvingwa enende maithi sio siko kanyo maitambe sio kuthi ilengi kumanthia indosio leu vamwe na kiwo malako na ukuni klinika na kana na mavoni kana misi manarona miongo 5 kuma isione cia kamunge nimekwenda utethio wa metokewa leu vamwe na kiwu vala kana misi ngili miongo monza na monza 77,000 kuyaturukana county maendeo kwata leu wa utethio na indi sio cia Suguta misi ngili ili nisi kwenda utethio wa metokewa vala methito meikwata mbesa nikana kwikithe kana nimokitana na munyao usu vala indi meweta kanone tunakwitha maitamboka isio guthilengi kumanthi indo cio kiumethitwa maikala na buya kumana na mabithu kia maki umamai alama ithitwe maikuse wisio ni suma ibeno indo cio mwamu miathelece kana anaini indo mbingi imwe cia thi na imama ina ingi cia kwa na munyao la wivo oyo kwitha sitana leu na bateingwa kigo serikali endeka kwa metuke kwigithia kana niyetana enende maishisu mabala methanguni atatu na mavuo makonete munyao na nza balaindi henende aingi pamona siana meulasimika kuya makabo mamiti na ingi kuya matu kwikithia kana nimegia kindu ivu balabyo weto kana serikali ya President William Ruto hiyo tula mutu kwitha yendere kutumia ilobia mbingi byo thini wa mbombano ciake uteti wibo walanyo wanyota bala ndi chuma kibitu mabome wetakana President William Ruto nakomanie na tongwe kana ateti alame kwenda kwiti bila siwa tokanya na chama cha UDA ateti ngili 10 mana tuto mena miongo 5 na ana ni mwana kama ni Stout House wala mayuma kila mwana kwa ngili 10 kila umwe ndi bilioni lini kana milioni lini atomiwa muthenyo ni milioni 123 ano maiweta kana tongo imeweta kana ilobia isu 123.5 milioni sina atomiwa na muthenyo umwe selete kwiki wa kuthethe cia enende alama isio ni siku nikite ni munyo wala ndi before that Ruto nuna kana President Ruto nuna komandi na tongo ima UDA atongo on the alamasa kuiwe na chama cha UDA alani mana ngili 14,000 leaders wala kila mwana umana silingi ngili 5 kana ngili 5 kubikia ngili 10 ila natumie 70 million in a day ende serikali situla moto nondo watume muthuku ilobia kwanza ileta ilete bandu ba kwamba kuthinikia maundu ala meuthinya mwenendi wa Kenya na muno isio ni lesi kumbiletwe ni monya bala ine maskulu matialite ketha mabinge amanyiwa makakola maskulu ni kwithwa baingo leu baingo kiwo maskulu mekwasa metambia kilungu kia zao bika maskulu ni ende serikali iendeka kuthinikia monya usu wisio cha North Eastern bala endi enende enge kuma Somalia na maminto kama kuma Somalia kulika bandi ya Kenya maende na kumandariwe weta kana ndi batongo kwetha na moisio wa mama ikwesa kuongeleka bandi ya Kenya kuma na monya usu ni mabala maithanguni akaratu ya The Standard
ithango ni ya kana the stand mabisa mai mwe kwa imo maundu andu mailie kuya isio ni cia North Eastern Civil Turkana South na Samburu County ondo indo sikunikite sikakwatwa ilongo so kesethia siyo kila sitena lewa uya wamana enende undu maithitwe maitambuka isio distance na sa kumanda kewo menzire ithima ndikubyo kwithwa kiwo kithio kwatakana kwa bakuwe athango ni cia kana ne bakwithia ni mutongo wa DCP ula nayo munini wa president Rigathi Gachagua itola muti president William Ruto kwa kuema kutanga samonyo kwitha weekend very cha emergency na cha uthiniki wa kwa mitokevyo ayenda president Ruto kwamba utani sana utume muthuku ilovia na kuthinikia munyao ula wikombilite enendi asu maisisi cia North Eastern Civil Turkana Samburu pomana county ya Getwini mwe katika county isu 23 la siwe kwitha siku nikite ni munyao mabala methangoni ya randa 2 here the standard maboma koneti indi ngusanisyo na umwekanisi wandeto katikati wa maseneta na magavana kabinane kalametwa nikana kuthoimwa utumeiwo wa ilovelo withito thendea zamesio seneta okunikili wa uthuku mwa magavana kana metumile ilovia ndini wa serikali cia county wete kana mama giteswa na kana mendea utwaye cia wia wo Mateo Vinyiwa ni andu magavana iweta kana mabikambe wa mbunge suka na mabikambe wa nzamesu ya senate maybe tamenya magwa na ange maiweta kana senate ithitwe imetia amwe member manza mesu ya ukunikili kana ya wiki ya masabu ma senate ithitwe imetia mavaki kana ivaki ni kana ko favor hauditio maiweta kana indi maseneta zamani isu ya maseneta ina halosani nejo kutumio me mabinyi ya muno maseneta maiweta kana magavana kethama kwenda kumya isawi ya utumiwa wa ilovia no lazima masana ndo sinu ya wo maseneta maze usinu ya wo kudhoima utumi wa ilovia la magavana ama minito vikambe wanza mesia seneta ni governor wa county Ilobi Julius Makau Malombe na Ole Ntutu wanarokoma minito vika mbewa za mesu na kunengana undu ilovia sithitwe situmika ndini wa county ni mawala methango ni athanda tu ya the standard ethango ni ya nyanya ni mauvo makonetie mitiani exams council faces big test amid rising cost and funding kana indi mwako muvia wa kuungamia mutiani ulani wa NEC the Kenya National Examination Council mwaka witha wingamia mitianiena wivo wa kipsia kejisia ulawa amanywa malikile grade 10 na mutiani wa KCSE ala amanywa mamweso form 4 candidates alama kitha mema mweso Kalaindi mwaka mubetu ni kuna kuose we unyevu wa ilovia ila sino masyo ya maskulu ni balaindi mubia suwa kwekithia mitiani waenda bilioni 10 na ile nasa vikiolechwa ni bilioni nyanya sioka bahithi wanovaluku ndini wa usiaise kana wikithia wa mitiani hali mwalama ikithia mutiani mwaka mubetu meweta kubigoyu maya ebwa mwako budget ya NEC miasa kana menda silingi bilioni 10 na inya na kedho last year metije bilioni 10 ile manengwa nyanya miasa ni matonye nimekuona matona kuvalochwa na mubya wake na nanu kwithwa mwako omethwa mayungamia mitiani ina amanywa milioni inya ni wama kwithwa maikala mitiani suthikiwa kanyuma iweta kana inde serikali ni elete wikithia ni yake yakithito kwa ilia mutalatala wa CBE ni mawala methango ni ya nyanya makonete mbuya wa gisomo na wikithia wa masavu ithango ni ya kenda ya the standard ni mabo makonete mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka aiweta kana woni wiyombanite byo kuoselela I am ready for top jobs after 15 years kanawe niombanite kwanza mauyangi ili itina wa miaka 15 weta kana hivi to eteleta kwa sosumbi kwa miaka mingi vala hivi to 8 na wa ula umototia Raila Odinga weta kana hivi to 8 na wakeni kwithwa no akusi kila cheki kiezi 2007 itina wa nyuvani kutwaiwa ni kwa kaniva nthi ya Kenya na Asia kana ndeti kila kona nthi ya Kenya ya kana ingi na asa kuwa kwitha deputy
kana kwitha munini wa Raila Odinga na kana kumukwata ambao kana kwitia kiwila cha president ndio hiyo ya kana ni uyo banetenda kosa utongoi wande ya Kenya weta kana ni withi tumuno aise sema thina na mekumbili cha mwe kama Gen Z kalazo msoka nene yako ya US ndene wandambuka yake ile otoa ise kwa weta kana ni withi itwe kana ni wonete bi mathina la mekumbili cha mwe kama Gen Z na kana no wewe ka utono tatua mathina so no eweka utono nenda nya na mweka asu majenzi weta kana no mbanite byo kubetanga President William Ruto wewe kabinani ka Kenya on the medito maikunu yangale kwa yole kumanya wenu ukanengwa lingilia kulu cha kibendela changali kwa yole na kumama ni na President William Ruto by the 2027 ndino wa usakwani munene hula ukite idhangu suni idhangu ya The Standard tukilania idhanguni ya The Daily Nation tukilania idhanguni ya The Daily Nation mawala manangete wito ni mawoma konetie headline Unholy Alliance kana mawoma konetie ni magavana na maseneta kwitha ni magavana maiweta mena evidence ya kana ama maseneta ndene wanza imesio ke masavo nimethite mavitia ivaki ni kana ku favor governor abiko sethia mena muvinyi ya muno na mavola manengete wito idhanguni su ya The Daily Nation tulikama woni idhanguni akeli ya The Daily Nation mavuma konete ndi obaluku olawe bo ndeni mawalanyo wa woiti wa shabla be wetagana na bilioni ya 133 inisio sitebonde ni wawalanyo wa sha 166 billion hold returning to sink sha kale lobyo ni sio tumasha idhinande itumasha itabukuma ondo baile na kutoka kana serikali ya weteteka na itino kwaliula kuma mubya wa weti wa kana wala ni wa weti wa NHIF kwitha ya itisha ibeta kana shani kwitha ithu kuma ondo baile tebe na unyivu na ulusanika na wanganga na wewa silingi bilioni ya 1.3 ni mabala methanguni ya kelibelete wanganga ni usuwiri tobondi no mubea kana walanyo wa sha idhanguni akadatu no moma konenti waluku wa sha moito mola withi to athi to wa cancer yueta kana indi ekiwe kathieta ili sia kuteve sia kumasia west kana choo chake na ailito kumwa mwaka muvitu mwe wake na ndi tina wa mitha ndato ndaye sa kumoni kwithe wandesa kwa afford silingi ngili 300 na ili kana 32000 ilase kwendeka nekana omwe mebela isu ya komoteve sia kumya west kana kumya kiko ndine wa mwe wake weta kana nda afford 32000 kwithe wa sha ila wena yombe sila sendini wa sha yake nisia dhelile ona hata minite uwiti kana baikendo na yo asia kana enda kutethe wakana serikali thiko mwaliu kundi no mubyosu washani kana kubikia we kutetheka mawala maithanguni ya karatu ya The Daily Nation ithanguni ya kana The Daily Nation ni bondi be mawala maningito wito and then wa ithanguni no ya The Daily Nation exposed Unholy Alliance abetting the blunder looting of public funds kana ndi zama ya kukunikila utume wa ilobia ndene wa serikali si akaunti zama ya senate kuweta kana nimethi takana kona na ukunikila mekieni kuweta kana vena utume muthuku ndene wa serikali si akaunti na maweta kana mama thile la na mathite ni mondo kutwa isi ya kukunikila udhukumi wa magavana na kumilia mwabaluku ala mebo maweta kana ilobia sama nendi sialete utumika ondo violated ni mawala medhanguni akana ya The Daily Nation idhanguni ya thandatu The Daily Nation ni mabuma konete ndi Rigathi Gachagua kwa ya President William Ruto kana no valokiti enende ma north you have failed the north Gachagua to Ruto ahead of tour kana matajani wa omundi ndi President William Ruto no kwa base anda muka kesoni sia north eastern wala ndi President William Ruto munini ulawa munini wa Rigathi Gachagua kueta kana enende ma north eastern maikwenda ndambo kana maikwenda siasa maikwenda mbano sia kiuteti kila maikwenda ne usungio wa kutoka kuna mathina ala methi to mamekombidate wibo thina
wanza na monyao nanza kwitha matena kiwo na thinongi wa mabithu kia kana makiwa kiumama ikabena kama ithito mabithu kiwa kuvenwa mali tho ni bandits yase kana indi ilovia ile siba thito kuthinikia monyao su ni vyo siamba kutonya kendo weta kana billion inya ila CIA county 23 arid counties ni tunini hivyo nondo cha siano kila mwana ndiye kwa tangilio mwe na maneli la nimbesa nini hivyo na kuvulia serikali ya President William Ruto kwikithania thini kiapata ukwa metoki na kutwita emergency kwikithia kana enende maina atiwa ni thayo enende ingi mangaliko so bina atiwa ni thayo Gachagua tula mote President William Ruto kwitha athanie indi ndaisa kuyanisia esa kana ni wathie andoma North East 2023 kwikithia kana ni wamabetangane wa ola monyao isio ni suna nzara na kuvikio juu Gachagua asa kana indi President ndaisa kuyanisia watho wake na kana indi ethito etwa isia ndambuka siake utete tenenga priority uteti bantu bakunenga priority mawendi na mathina mamwene ndi wa ya Kenya ulawa mosakoi mawala methangu ni athathato ya The Daily Nation ethangu ni ya mwanza ya The Daily Nation maboma koneti indi ngusanisio ila singalekoni ya chama cha ODM Ragos Azimio changes drive ODM into crisis talks kana indi itina mawali uko kwa ndini wangwata ni Azimio na Kalonzo Musyoka kutwikidwa tawe Mutongo leader wa Azimio la umoja ile nasio kisioni ola wa President Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee kwa nasi ukisiazibio tuna kama wali uko meki badhokanyo bala indi chama cha ODM nicho kimwe cha service na nicho kimwe cha chama kinene cha service ngwata ni Azimio tunakuwa kama wali uko ni bethi tuna ngusanisho katikati wa Tongo ima chama cha ODM bala minister wa Kinando John Badi okuwetakana kana ukusukumi ya kuvetangwa kwa Edwin Sifuna kwitha mwandiki munene chama na kiyo sakana Edwin Sifuna walito kuvetangwa mwanya nusu wa mwandiki munene na mwanya usu kunenga mondongi ni kwitha wa methi tumayona niya kanamo mathi chamani ki wala indi nek ya chama ki na wetekana maina watu wakukuthwa mundu chamani ki aiwetolo kwenda thino athi na ngenda yake wala indi Edwin Sifuna kuwetakana methi to marito asaliti kabidani kalama ukolia makulu alama koneti mwenende na kwetakana mavilela na kana mavisa kwetikela na maundu alama te kuendesha mwenende na mate kuendesha munga muwacha machu cha ODM ni mawala methangune ya mwanza ya The Daily Nation idhangune ya nyanya The Daily Nation ni mabuma koneti indi Kenya kukwatiania na Russia kwikithia kana ni manena nisa yulu wa mawia ala Kenya methi to maithu thukuma nthesu ya Russia ni kana kwikithia Kenya ni maika kuthi kutumikana endi su ya Russia uko kabinane ka Kenya aingi meweto kwitha malulu tukiwe na kweto kana mende to thukuma mawia mekibethokanya nthisi anza ku Moscow na itina kwithi la kauni mayokitia Russia ndeni makaula wende kuwa Ukraine ene ndenge mine tontiwa ni thayo mesia ndo yekule serikali kwikithia kana ni atunga endamo vandi ya Kenya balaindi Musalia Mudavadi ni minister munene kwithiwa omituki ayuruka na kuthi Moscow ni kana kwikithia kana ni matwa isia unenania wana kumama undu wa Kenya asuma bikangie nthisu manena ni undu matono tonga bandi ya Kenya na ingi menenania ubo wa mawuya me straight forward safety mawuya makonya masene ndi mande ya Kenya na mbala midangoni ya nyanya ya The Daily Nation idhanguni ya 10 The Daily Nation maboma konetie muvia wa kisomo wala indi serikali ikuwetakana kwa mwaka mumanyiwa wa senior elita kwitha evangeli 53,554 nisi ilovila mumanyiwa wa senior secondary elita kwitha aviiva wala ndi kwithi tunangusanisho ya sime weta methi tumabi kama skulu mathi chwa ilovia mbeange kuma kana maito ilovia mbiange anene ma school methi tumaimetia ilovia mbinge bewa ila serikali ebathete kwikithia kana indi sukulu kana maskulu enema ile meweta kana indi evena ubaluku
ndino mutalatala wa CBE tunakwitha muvya kisomo ibadhiwa mbesa nini biuna kwenda serikali kwikithia kana indi ni athinikia bata usu balende muvya kutumbithia mabuku kana alama tu manengero bya kutumbithia mabuku ma grade 10 maweje kana mathi tumbithia mabuku asu ni kwithwa ni mataite serikali mataite silingi bilioni 11 sisi okanisho mataite meweta kana ilobelesa lekilo 5.6 billion muvya wake na ndo sirisa kuyana meweta kana menda kwa billion ni kana kwikithia ni manai cha maskulu mabuku ndino maskulu mako kanya kwikithia kana manyiwa indi ene makwata sindu cia kusomera kwikithia kana ni masomo ndo bailite batena mathina yote wala mutalata wa 844 kwithwa withela mwako oitina na manywa mamuthia ma form 4 kwithwa indi mathikalila metiani thiki balukanyo so mabo gani katoa wala methanguni ya the Daily Nation mo bya wana mosese itu o mutongo TV ndo kwatena na itu to manithia mabo wala mendino mathango maitu ma umuthi kithia niwe kwatia mathango asu me elinika no kunikile mabo asu kwa withia nukithwanya na kitakusomea o bayo lo ikithia niwe kwatia mathango asu wisomea mabo asu kwa withia no nito Beti wa Mwanya.